Ini nih, makan. Itu ayam ini, udah. Iya. Ayam sini. Wih, betul-betul masak nih pokoknya. Gimana? Ini ayam. Ah. Nasinya bawa. Heeh. Butir. Panas. Nih. Iya, kita makan saja. Hah? Belum, nunggu saya kaya, baru saya pulang. Ah, ujungnya sakit. Bisa. Emang pokoknya. Betul. Koko ini masak ayamnya nih ya. Ah. Saya tahu Dia kerja di restoran katanya. Saya tahu dari pertama nasi goreng tuh. Betul. Ngay hầu quần á giờ đi xuống đầu khen ông ấy còn gái chuối sao Dia di Singapura ke apa kah? Itu menang kemarin tuh. gái chuối hạ tiếp với chuối xuôi xí là gặp với mặn còn hỏi chuối siêu là những sao đâu á à pen chưa à chuối siêu ấy xí là cũng như ngay chuối ấy xí à mau siêu ngay Makanya kamu jangan bilang tuh haram sedikit tuh. mas saya makan 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 mau không Haram halal semua. Kalau punya orang kita curi itu haram. makan silakan oke Ini saya ikut sama orang pun di sini. Iyalah saya full tuh kamu ikut tuh Aceh tahu bahasa pengisap tuh Aceh yang musim lihat. Mantap kok. iya lah Nih. Sini dulu lah nanti macam mana Makan nanti. kok. Makan. iya makan sama-sama Iya. Cuman minyak aja agak banyak nih. iya memang masak itu harus minyaknya Kerol, biar enak. Kerol macam mana gitu ya? kamu sebut nama saya? Kerol. Nggak tahu. Aku Gaji masalah saya itu. masih belum dibayar 1.000 bang. Palong itu tuh. Palong kerja di anu kah? Di Peter kah? Nggak tahu saya Palong tuh, yang penting kamu Kerol tuh, kamu bilang sama Kerol. Kamu sebut nama Donatus. Kenapa? Bro? makan tahu Kamu tanya Adol sama dia lah, Adol. Betul mantap kok. Macam mana Adol? Itu urusan orang nanti kamu tanya nanti saya kena marah, kena pukul orang. Ini ada orang Stephen Yong. Cing. iya Itulah yang paling nyaman itu kerja di Peter itu walaupun gajinya kecil tapi dia dapat 3 udah gaji. Memang mantap tuh. Oh, mantap. Ini pun baru belum nanti apalagi gajinya nanti lama. ini matikan semua Ketika kamu masakku. hah laju gak Ayam tidak masak kamu tadi. sudah tuh Ada. kamu tidak tengok ayam gak di kuari itu
kita kawan sama saya. Ya, Aduh, kau bau kau kencing situ. sama Bu. Cuci tangan. Makan. Iya tangan dulu. Dia mabuk juga. Dia mabuk. Cuci tangan. Ya, tadi cewek itu ajak saya tuh. Ada gak main? Ajak saya itu. Kamu bahasa Cina itu bilang itu mintuk tuh apa? Bau kau kencing situ kan. Ya ini ajak sini tuh. Hei, Haryanto, woi. Và cái ô nhỏ xèo siêu khăn gì nè. Và gia đình thêm một gần. Cái xích phò ngay đó nhông lên tay rồi. Bây giờ hỏi là ngay yếu phẩm kêu chị. Oh, sana kok. Iya, iya. Bawa kursinya. Oh, ada semua. Udah shit kali ya. Ya. Ada capek dong. Tuh. Tuh ciri tuh. Ini ciri nih. Ah. Bagus, makan, enak. Masakan engkau. Prasmanan. Vâng. Cổ siêu. Mantap kau masak, seru masak. Ya Cina mah masak kan pandai-pandai. Oh, yang Cina sih oceng-oceng Ya tuh restoran, banyak. useng-useng itu sayur-sayuran.
Gimana masakan saya? 3 macam sayur? Asin? Tidak. Bang, tidak Asap? cukup. Kun ya, kun. Kun nggak? Kun. Awalnya sih. Mấy cái là kẹo Quảng Nam nè. Jalan langsung. Kamu ngomong aja saja ini. Namanya kia. Kita ngomong. Ya dah apa? Saya pun jarang keluar. Janda banyak sana. Janda ada tapi saya jarang keluar. Nah, itu. Teman nasi. Tidak ada. Kenyang. Susah juga. Kenyang kena kalau nih. janda sama orang sini. Ya. Ini punya nomor kedai tetangga tuh. Nah, janda. Ya, yang kita singgah itu kedai Tasik Biru 1. Dekat naik Yang sebelah sininya Tasik Biru 2. Ini punya nomornya. Kalau kamu nyantai di 22. Lihat Budi dia. Bawa lah balik. Suruh kau tidur luar. Kamu Udah ramah kan. Cepat udah dong. semua bawa balik nanti kau tidur luar dulu. Sementara. Aku minta nomornya, Pak. Tidak ada bagi saya tadi minta. Tidak, saya akan minta. Adik ini jadi sudah punya anak suami. Punya anak satu katanya. Tidak saya minta, cuma saya tanya itu kan mau kan. Nanti masih ada. Pasar. Oh, itu satu dikit. Kan mai kêu di mau. Memang saya masak 4 orang makan punya, Pak. Ya, daripada nanti sisa. Mang, Tidak ada. ayam. Kamu balik. Jangan laju-laju lah yang Kamu kenapa tidak ajak saya, Jan? Soalnya kamu sana kan belum enggak sana. Saya tahu. Itu saja ya. kacang panjang gulai itu ayam paling top punya. Dulu saya sering masak itu. Ada jam 7 berarti kami berangkat. Oke. Jalan sini jam 7. Setengah 8. Pagi. Jam. Nggak balik ya. Ada balik. Ubah. Balik. Harus ceritanya. Hati ya. Nah. Jangan laju-laju. Ubah. Air bawah. Slow Minum aja ya. ya. Dah. Bawa pergi. Dua aja. Slow ya. Jangan laju-laju. Kalau banyak minum harusnya sih, yo. Bang saya tahu. Tidak. Saya berkir. Oke. Mm-mm. Saya kalah kau. Dah. Santai ya. Sudah berapa kali minum? Banyak juga. Lecek aduh.
Ya, sama ini 14. Kalau pagi itu pergi minum susah. Masih. Ah. Hah? Kalau masak memang pendekar. Saya dari dulu tuh tukang masak punya. Nah, kerja restoran sudah berapa lama? Besok katanya Irwan mau beli sayur. Sudah tahu lihat orang bermain tadi, ada duitnya dipakai itu. Ambil. Nah, itu sih udah senior baik orang. Bukan abal-abal. Buang duit itu. Ini ayam ini habisin lah. Kita apa buat besok? Besok kan masih ada satu ayam lagi. Ah. Dia punya sendok dalam situ. Ah. Tiếng Anh gue như khăn mắc cái bằng cái sò chiêu à, bằng cái đó sò chiêu à. Langsung nggak kok? Hah? Kamu nggak seran langsung? Apanya? Kamu nggak seran langsung enggak? Ada siaran langsung ada nih. Nah. Gimana masakan Koko? Halo? Lagi makan? Enak apa tidak? Habis. Enak-enak. Habis. Enak-enak. Bỏ cái xẻ vào hả? Aku kalau tunggu kuali itu kan agak lama kan, masak pakai ini wah. Panjang-panjang. Ada kacang panjang kan? Nah, ini socio ini karena Kalau berarti kamu masak habis lah itu Hah? ayam yang rendam. tidak enak bilang enak. Oke maanga tidak enak bilang enak. Bang dia cakap tidak enak bang. Ada orang ah? Enak. Iya. Kayaknya. Namanya mau sharing kayak. Dibayar yang Iya. Ini orang nih tak patut ini.
bilang tidak enak lagi. Habis saya masak. Kau nak blok kau. Nasi pun habis. Sisa kan. Semua habis. Nasi pun tidak sisa. Saya habis 4 orang saya sama 4 orang yang makan. 4, 5. 5 orang makan. Một xíu đi ngay ra. Ngay như xem một xíu đi tỏi kawan ini phải blok ini. Sama kuahnya pun sikat habis. Kalau sama restoran sama kah masakannya? Bang, sama kah sama restoran? Lain, beda. Beda apa? Enak mana? Enak di sini. Enak di sini. Dengar. Lain, beda masaknya. Kalau kamu mau suruh saya masak, boleh saya sampai ke rumahnya. Ya Bang ya? Betul. Ada bukti punya nih. Good bro, itulah. Sampai kuah-kuahnya dia habiskan tuh. Namanya saya boleh sao chiu mau chun Cái miệng khen sủa kawan nih kan gãy. Cậu chơi kiểu gì nha mẹ cậu chơi như cho đấy giờ chú kẹo mà mình lại khẩn bỏ hết chú kẹo mua xẻo đi ngày đó số cắt mỏ khẩn kẹo masakan singkawan bro. Hei dia cakap masakan singkawan betul gak? Jos. Press. Masakan singkawang. Itulah Bang ya, masakan singkawang begitulah. Má cái đầu siêu siêu chẳng quá. Ngay đi ngay ta ngã nhìn cái đầu họ bị đồ chủ xít ngã nhìn họ bị đồ chủ ngã nhìn họ bị đồ chủ xít hay còn chủ xít nhóm đó ngay最họ bị ngay và lò bay to anh biết gọi sao họ bị chủ xít đấy đó ngay lò bay to juga họ bị chủ xít còn đi amen và akyun ya, aku lihat Abu ya. Misalnya dia bong pai dia hobi cusit. Abu juga hobi cusit, lopai to juga hobi cusit, akhir aman hobi cusit. Nga sa chân phu hẻo mới tủ có lấy trả cái sao ạ? Ấy, thầy mày mang không? Chân juga hobi cusit, cái cusit trên trong hobi. Có lấy cái sao khen, nó sa chân phu Nhật Bản nhân ra bong pai đó. Lopai to siêu mới đâu yang kau cái hobi cusit. Kena sifu batu kali pun jadi enak. Oh hay yang có lihat không cái sao như thế mày không phun chán nhiều không cái gì đâu nhà mà bông bảy cái liền đi bây giờ tạo thăm nó tạo thắt tiêu thắt cái sắt mai hết chùa thắt làng xong cái bông phun kiểu trên trong yêu trò cái ban chủ sẽ được cái dạ lò bay cái chủ xếp cái chỉnh khang đó lò bay cái trên nhóm chủ xếp đó khang đó cái xì cạo sao bây giờ tao phi than mà thế thiếu chiên thiếu phò chiên nhà yêu phò nhà yêu sống máu với mèo thôi trong ngày đó ngay cả như còn đấy trong ngày chủ xếp ngày đó dù cả đi ban nhưng mình ngay thành con sai con cái đó sao chủ ở đó dùng sẽ cái đó ai chủ đâu cái sự với thiên thông con cái chủ sẽ các nghèo ai thiên thông sẽ các con nói cái chủ nhân sẽ các trò ta sẽ cái thiên thông xỉu kẹo thiên thông ở siêu ha ở trong em món nó mày nhiều ha trong em món mày xem cái giờ là một kêu thể thằng nói masak apa dulu chủ cà ri cái lọ thèo có chủ cà lâm xoài chủ mùng xoài xăm dọc ấy
cái về sắp sửa phải nhân các chủ thời tiếng này tặng cộng cao anh ngay chủ cũng đã cũng nhân xích ra mấy khoản cộng này mà má cái về sầu siêu cái tàu xảy chẳng này là phát như đó thần tay à mơ đầu thần tay à dạ cho nên mong nhận như là thấy có một gì xì như sợ hả cho những nhận như nó một gì xì như cái gì xì rất chi mày đi đâu siêu trên cày ra này một thành nữa chẳng ai ngã luôn đi ông chị ba nó mang kẹo à nào tắt cái bẹt vào nào tắt cái bẹt vào nào bây giờ lóc quỷ như các bạn thành bây giờ lóc quỷ à cái mô dụng mà như theo các bạn thành lấy vào đó lóc quỷ mô gì xì à chào trai à chào à một chào đến ngay á cái đây chúng tôi cắt một phần như vậy và nắm số cắt được một loại phần tốt phần dây à một loại phần nhà chỉ ngắn này gạo lại ngay bọt luôn thì ngay kéo ra nè phần này như ngay ok sau đây sẽ bọt bên này sẽ nhắm đi chia thành ngay ngay thế như kéo sau đây thế như ngay ngay một phần nó cắt mình chỉ bằng Beri alat apa makanan lah. Siapapun yang ada. Siapa yang ada yang nyamik chưa siapa? Ai yang kau siapa ni ngah? Ni boleh pula tahu ngah. Kamu beri baju kan? Kamu macam saya. Dia ngay muốn như thế này sang ngà, hình như ngay đến chi cổ đến chi ma gì
số cách mà lại na mau hal sao itu nganyeng sih lah ya ấy bên cạnh cái còn kiểu ship kiểu 3 cent đâu hay kẹo à kiểu ship 3 cent hay kẹo à thôi là 3 cent hay thôi nó 3 cent hay như nào thấy chưa như phân mình nó ngay còn này bay à sẽ phân mình sao abang kau satu itu tidak balik kah mana bagus tuh nyanyi aja. Ayo. Oke lah ya, saya sedang dulu. Selamat malam semua. Jodoh.